Jina la Bwana libarikiwe na litukuzwe milele yote. Ninalitukuza jina la Bwana Yesu, yule ambaye tena ameruhusu niweze kuonekana hapa. Neema ya Bwana ni kubwa sana maishani mwetu, tena inatosha. Na naamini ya kwamba namna tena Mungu ameruhusu tuweze kuonekana siku ya leo ya Juma, naamini ya kwamba Bwana atazungumza, sababu Mungu ni mwalimu na anapotaka kuzungumza anazungumza, na makusudi makubwa taifa lake lipate kuimarishwa katika safari ya kwenda mbinguni. Haleluya! Je, tuna furaha? Bien-aimés dans le Seigneur, leo tuko na somo ambayo ina kichwa inayosema la reconstruction du temple. La reconstruction du temple. Kama tunakuwa na hii somo ambayo inasema la reconstruction du temple, iko nenda onesha wazi ya kwamba kulikuwa yengine temple, kulikuwa yengine hekalu ambayo ilikuwa na shimama, sababu hatuwezi reconstruire ama Jesus Christ hawezi reconstruire na hakuna yenye ilikuwa construire. Yaani kama amekuja reconstruire, inaonesha wazi ya kwamba kulikuwa yengine ilikuwa na shimama. Sasa utaelewa pamoja nami ya kwamba kulikuwa kanisa moja ambayo ilikuwa kanisa la Kiyuda, na hii kanisa la Kiyuda ilikuwa unique dunia mzima. Yaani avant Jésus au apparaître, kulikuwa tu kanisa moja yenye ilikuwa koli na Mungu, ilikuwa kanisa la Kiyuda. Hii kanisa ilikuwa kanisa ambamo wengine hawakuruhusiwa kuingia ndani na wengine waliruhusiwa kuingia ndani. Yaani wale ambao waliruhusiwa kuingia ndani ya lile kanisa ni wale ambao walionekana kama ndio wale ambao wamemjua Mungu, lakini wengine wote ambao waliwakataa wasiingie ndani ya lile kanisa ni wale ambao walionekana sawa vitu vichafu ambao havistahili kufika ndani ya hekalu la Bwana. Na vile vitu vichafu ambavyo vilipashwa ilikuwa mimi na wewe. Muda ule tuliitwa mataifa. Yaani walishifuna sana, walivimba Wayuda, walishiona ya kwamba wao ndio wanastahili. Yaani wengine hapana, wao tu, wengine hapana, wao tu. Na wakati walipokuwa wakiona wengine hapana, wao tu, ikawaletea kiburi, ikawaletea majivuno. Ndio maana kwanza soma hii verse. Tusome Mark chapitre 13 verset 1 à 2. Mark chapitre 13 verset 1 à 2. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Ensuite, Jésus sort du temple et un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle belle pierre, quel grand bâtiment. Jésus lui dit, tu vois ce grand bâtiment? Eh bien, il ne restera pas ici une seule pierre du notre, tout sera détruit, parole du Seigneur. Jésus anatoka ndani ya ile temple. Biblia inasema kwamba muda fulani Yesu aliingia ndani ya ile temple. Wakati anamaliza kufundisha, wanatoka nje. Mmoja ya wanafunzi wa Yesu akaonesha Yesu ile temple iko mtamu, iko mzuri. Akaonesha uzuri wa nini wa temple. Anaonesha, unaona kitu kizuri pasi ile temple ilikuwa na aparase moja iko extraordinaire. Ilikuwa na aparase moja yenye kose na leo kwa nyumba ya Saidi ilizingirwa na Roho Salomo.
Yani ilisifiwa wakati walikuwa naona diamante ziko na pembea ndio zinajenga nyumba, wanasema no, iko nyumba ya Mungu kweli kweli. Wakati wanaambia Yesu asema naona ita, akabambia sina umeona, aseme haitabaki jiwe vya jiwe pasipo kubomolewa. Yesu hakuwaonesha pale ya temple, na aliwaambia aseme haitabaki jiwe vya jiwe pasipo kubomolewa. Nikutaka kasema nini? Tuaje soma hii andiko. Tuaje soma hii andiko ndani ya kitabu ya Jean chapitre 2 verset 19. Jean chapitre 2 verset 19 à 21. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Jésus les répond, détruisez ce temple et à 3 jours je les remettrai debout. Ils lui disent, on a mis 46 ans pour construire ce temple, et toi, à 3 jours, tu vas les reconstruire, tu vas le mettre debout. Jésus anaambia wamitume aseme haitabaki jiwe juu ya jiwe pasipo kubomolewa. Hapa anakuambia Waisraeli aseme hii nyumba yenye msaona ni ya maana, yenye msaona iko na valeur, muibomoe ndio inaishika panda kwa juu. Bakasema nyumba imeshika panda 46. Wewe unasema utaishika panda kwa juu. Kutimation hawakuelewa. Nikutaka kuonesha kwanza mbele tuevoluwe. Yesu hakuangalia uzuri ya nyumba, hakuangalia valere ni watu niko naona kunyumba. Sio wakati anaangalia nyumba, nyumba ile isawaletea kiburi. Wakati anaangalia nyumba, isawaletea orgueil. Wakati anaangalia nyumba, isawaletea majivuno. Akasema nikawaapie na ongeza kiburi. Kwa hiyo waoneshe hii nyumba haina lolote. Muibomoe. Nenda ishenga. Maisha kuna kipindi ambacho unajiona kama wewe ndio. Unaweza sio na wewe ndio, lakini wengine wiko na kuona huko zero. Kiburi yako iko na acha leo unaona wengine bure. Kiburi yako iko na acha leo watu hausikie. Inaweza kuletea destruction. Wakati niko na kuangalia wengine, niko na kona unapendeza, uko muombaji, unaimbaka, hakose kumambi. Ni apparence. Yenye watu niko naona. Mejisi kononi apparence. Sana fika mbele yake. Anasema, nje mumetengeneza. Na wakati niko na bangalia macho ya kiroho, mumefanana na makaburi zenye nje wanapambaka, ukavunguna ile kaburi ndani mko mifupa na vionzi munanuka. So maisha ya Wakristo wengi, uko fiera kuomba, uko fiera kuimba, uko fiera kuja kanisani, lakini angalia maisha yako sinanukia watu. Apre kukuyaomba unaenda kufanya nini? Apre kukuyaomba kwenye unaenda unaenda kufanya nini? Wewe unapenda upate masemi ambayo ilisemeka juu ya jengo la Salomona kwamba ni nzuri, na unapenda ile maneno ikuwe mpaka huko mzuri kwa mwapaji, unashena kama watoto wa shule, unashena kama ndio wakati Mungu anakuangalia unanuka. Sio nini tunapenda tuitwe Wakristo, tunapenda tuitwe vijakazi, tunapenda tuitwe wadudu wa diakoni, tunapenda tuitwe mapastori, tunapenda tuitwe waevangeliste. Ndani yetu hapo zero. Yesu aliangalia wameshipamba nje. Yesu anaona leo
Watumishi wengi wanatia mashapo, wanatia shapo kwa kichwa. Tabara kirobi cha mtakabambi, anatia kole mshingo, anatia msalaba mrefu. Wakati unamwangalia unasema receive. Jesus alifika kwenye wale watu. Akasema, "Hamko masevite. Mungu anapura mali za mashane. Kuna kisi Mungu anakandamiza watu. Umeacha leo watu wanarespect na wapara. Kuliko watoto wasaidia wazazi, Mungu anasema tulete kwa Bwana. Leo Mungu anasaidia tena wazazi au waheshimie. Kama kisi Mungu anaingiza watu ndani ya nani? Jesus alisema hii maneno. Hakuwaambia kwamba waache kushipamba nchi. Hakusema waache kushipamba nchi. Lakini alipenda kuwamotreke. Nyie Mungu anapamba nchi. Mendani munaosa. Ebuta. Jesus angalia ya nchi na ndani. Sio nini mnapenda kutengeneza nchi. Na wakati ndani ni kuna wangalia mnanuka. Kwa maana leo tunapenda nchi aisheke upya. Tunapenda Yesu aisheke upya. Angalia maisha yako kisiko na gandamiza watu. Watu wiko na lea, wako na shida mwambashi. Maisha yako kunadilisha watu. Watu wiko na katala kukuya kwa Yesu. Su maisha yako imebanukia mbaya. Wangapi umeacha wanakata kwa kanisani. Wangapi umeacha wanakwa dekurashe. Kukuya ingia ndani ya kanisa. Wangapi kule kwenye unaendaka maisha yako iko chini. Kazi ya msalaba tuko na isarau. Mateso ambayo Yesu alipata tuko na isarau. Kanisani tuko na zificha. Kanisani tumevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani tuko mbwa mwitu. Angalia maisha yako Yesu. Iko na kona je. Angalia machozi mateso. Iko na leta ndani ya nchi. Angalia. Kuko wengine watoto iko nasikia mtoto anasikia estoma. Nasema mtoto anasikia estoma na mwana. Probleme ya mzazi. Probleme ya maprobleme. Zinakuwa mingi kwa mtoto. Wakati kunaangalia papa na mama biko napigana. Mtoto anaumia. Wakati kunaangalia papa mama habachani. Mtoto anaumia. Wakati anaangalia papa mama habaongeaki. Wakati anaangalia wazazi wa kwanza. Ndio mbona hawa biko naongea. Wanaishikilie. Sio ya nini maparangu anaumia. Utasema mtoto ametoka Yesu wapi? Anaumia. Sisi akasema ona maisha yenu. Ona maisha yenu. Sisi akasema ninaomba hii mbomoe nenda ishika. Kwa verset 21 Biblia inasema mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. Kanisa la Yesu alikuya juu aijenge. Me amekuta kanisa lingine linachingiwa. Inaomba aje bomola juu aijenge sababu jiwe hata ongeza juu ya jiwe kama haya bomola. Ifo aje bomola ile jiwe yenye amekuta pale jiwe lingine. Me akasema naongeza jiwe ya jiwe na create panic. Ndio watu tuangalie kama alibomoa namna gani. Tuangalie hii verse ndani ya Efesiens chapitre 2 verset 15. Wa Efesiens chapitre 2 verset 15. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau, à union avec lui, et ainsi, il a fait la paix entre eux, parole du Seigneur. Tulisema kwamba
hii kanisa ya kwanza ilikuwa conduit par la loi mosaïque, ili waliona kama ni ya valeur, waliona kama ni ya zamani sana. Hapa kwenye tumesoma Biblia imesema kwamba juu Yesu aache jenga, ilikuwa kwanza aache tosha valeur yote ya hii kanisa. Juu akawaacha mkukonsidere kanisa ile kanisa kunafanya watakuwa na kiburi tu, aache tosha ile valeur iliko kulwa mosaike. Juu hawa waliishi wanajua hakuna neno linashindia hii, hakuna kanisa inaweza tena onekana inashindia hii. Yesu akaanja mboteke, hakuna hii kanisa yenye miko unatembea ndani yake iko na wapeleka basi pabaya, sababu ni kanisa ya kwanza iko na incapacity ya kutosha mtu ndani ya dhambi na kumfanya akuwe mtakatifu ama kumfanya akuwe pale watoto wa Mungu. Muliishi ndani ya kanisa la Kiyuda, muliishi kufuata sheria ya Moizi, lakini kila siku mlikuwa na pia siku sabi, kila mwaka mlikuwa naleta mpusi ishu sabi zenye sabi. Yani loi mosaiki kwa wapia usiibe. Metelemake ile loi ilikuwa na kapasite ya kukutosha ndani ya dhambi. Wanaendelea tu kuiba. Ndio maana wakati alikuwa anasema kusiibe, akishaiba ifo alete mbuzi. Sasa wakati mbuzi zinaishi, maisha yako ilikuwa mbuzi, ng'ombe. Sasa zikisaisha utakuwa na namna gani? Ndio maana Yesu alikuja amalize kwanza ile valeur, awatoshe mwa ile valeur. Ndio maana akakuja kutosha mwa ile sheria. Juu akrea alitosha, wakati alimaliza ile valeur ya msheria, akakuja krea peuple yenye itakuwa tena ya wajufu, itakuwa ya wajufu na wanojufu, yani itakuwa ya mataifa na Wayuda. Ndio maana Yesu aliona hii kanisa iko na parti pris, ama anakataa wa mataifa, yeye amekuja juu ya wajufu na wa mataifa, na inaomba akree sasa inio yenye itarassemble wanojufu na wajufu. Ndio maana akasema nini? Inaomba hii kanisa amalize maneno yake. Niye hawataniambia tena nisiibe. Sio wakati nafika ndani ya kanisa la Yesu. Mwa hii kanisa walikuwa nasema nisiibe. Hapa Yesu hataniambia nisiibe, juu sibaki. Sipo mwizi, hawataniambia nisiibe. Nimekutana na Yesu, ameniingiza mu kanisa lake. Hawataniambia usiibe. Seke hii loi ilikuwa mkanisa la Kiyuda haina tena valeur kwa haina nguvu. Swali siko mwizi. Na huyu mwizi walikuwa mwenye kanisa wanamwambia usiibe. Na mimi nisema mwenye kanisa nitamla Yesu Kristo automatically mwizi utakuwa kwangu, na ile loi inatombe. Usizini inatombe. Usikamate mke wa jirani wako inatombe. Sio siku tena mwenye maisha. Na hawa walikuwa mwenye maisha, ilikuwa ile loi itumike kwao. Ndio maana Yesu alikuja kuamaliza hii loi yenye iko nacho wanajikuna usiibe na uko naiba, usisini na uko nasini, usisemee jirani yako uongo, uko nasema uongo. Mais Yesu ifo anitoshe mwa ile loi. Amen. Anelete hapa. Amen. Est-ce que unapasha nisomea verset evangeliste usiibe? Siko mwizi. Usitamani mke wa jirani yako. Sisi mtamani. Sike hii loi haina valeur kwa. Ndio maana Yesu alipatosha hii valeur. Sasa hii kanisa la Kristo amekuja kuingiza nouvelle alliance. Juu wakati unaangalia kanisa la Kiyuda inaonyesha sheria ya Moizi, na kanisa la Kristo inaonyesha nini? Neema. Alors hii neema ililetwa jumie na wewe kuprofite. Leo ukakataa hii neema, hautapata neema ukishakufa. Yani neema hii iko wakati uko hai. Zile dekasi zenye uko nafanya, kama hautoke mwanzo na hauya ingia mneema, hautatoka mwe, hautatoka masafa alivyokuwa. Yani utaingia kama hivyo, parce que il n'y a pas le salut après la mort. Amen. Leo tuko na wapreshi sume rafiki yako ili wenye uko anafanya, ndugu yangu,
hivi yenye uko nafanya, roho yako iko na kupreshi, inasema mama, hivi yenye uko nafanya. Ndio evangelist hajui, papa Eveke hajui, papa Richard, papa Joseph hawajui, meweye unajua. Pourtant hata evangelist hajui, asipojua yeye hana kapasite ya kukokoa. Mwenye na kapasite ya kukokoa ni Yesu, na Yesu yeye anajua, sababu hakuna kitu kinashikana kwake. Hata wewe uko na ficha evangelist, uko na ficha Eveke, waona watu wa Yesu wanaficha. Hata leo anakuambia wewe pete yangu, ili yenye uko nafanya unaenda kufa jua una pesa unalika kwa dunia. Anakuambia kile, asema mimi nimeleta kanisa jipya. Ulisarauliwa, ulikuwa huna nafasi. Mimi nikamwambia kreye nafasi, juu na wewe upate neema ya kuingia. Leo unapenda ucheze kwa ile neema. Kesho nenda. Kesho natoka. Kesho haitakuwaka. Leo anaacha kuambia sisi ndio. Ulifanya hapa mwezi mmoja ya maombi. Ulifanya hapa 3 semeni ya maombi. Ulifanya 10 semeni ya maombi. Mimi nakwambia sema ile hayoko wake. Ile maombi majene zenye tulifanya hazioko wake. Hatukusheneshu ya Yesu, tulisheneshu ya sisi wenyewe. Yesu hana nafasi mshene yako, unashinda kashuka na kapasite yenye na kupermettre kushinda mambo fulani. Unashinda kashuka na pate kufanya tentation. Mais wewe pengine uko unafanya na grève de feu, unashene tena swali. Unafanya zambi. Uko mu grève de feu au mshene. Grève de feu ni kusema leo ninafunga chakula, sitakula. Mais hauko maombi, sitakula chakula. Mais hauko maombi. Wengi wanafanyika grève de feu. Ndio maana utaona iko mu maombi ni masolo ya football, masolo ya leta, masolo ya musicien, masolo ndio yenye yeye iko hapo. Pourtant maombi kwa concentration. Unajua kenye uko nafanya. Na ile concentration haimaanishi ke uko mtoto wa Mungu. Hapana. Lakini roho yako ndio inakutegemea. Roho yako ndio inakwambia kusema kisi unaishi wewe uko mtoto wa Mungu. Mimi hapana, wewe uko mtoto wa Mungu. Hiyo roho haidanganyaki. Yesu akataka tuingiza mkanisa la pili. Tuaje soma hiyo andiko. Iko ndani ya Matthieu chapitre 21. Matthieu 21 verset 7 à 8. Matthieu 21 verset 7. Matthieu 27 verset 7 à 8. Biblia inasema hivi: il se mettant d'accord avec cet argent, il s'achète le temple du portier. Là, on enterra les étrangers. Voilà pourquoi ces champs s'appellent encore aujourd'hui les champs des saints. Jésus alikuya anakuta sisi wa mataifa hatuna nafasi. Yaani tulikuwa na kufa, tupiwa huku na kule, tulikuwa hatuko kusieri. Josia tulikuwa natupiliwa. Hapa hapo tumesoma wakati Yuda anaushisha Yesu. Biblia inasema ya kwamba wakati aliona asante papa, vraiment tu nimeushisha damu yenye haina kosa. Vraiment hizi franga za damu ya haina kosa. Tunaende sikula, akasema no. Mkamate pesa zenu. Akaenda tupa franga kwa madhabahu ya wale waishifu. Na hapa juu akasema hii franga ni franga ya damu. Hii franga haitaenda mkese yetu. Juu ni franga ya nini? Ya damu. Wakasema hizi franga tuzikamate, tuende uza polini shamba kwenye kutakuwa na zikiwa wageni. Yaani tuseme wageni walikuwa hawana kwenye walizi zikio. Ifo wakamate franga waende uza kwa shamba ya wageni. Tuaje soma hii andiko mbele niendelee. Tuangalie kama wageni ni wanani.
Tuangalie verset ndani ya Pierre chapitre 22, chapitre 2, 11e verset. Pierre chapitre 2, 11e verset. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande. Ne suis pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Amen. Hapa wanatuonyesha ni Pierre iko naambia Wakristo aseme mujue kwamba nyinyi ni wageni hapa duniani. Kumbe hii shamba yenye linunuliwa juu ya wageni iko shamba ambamo sisi mataifa wenye tumeamini Yesu tunakuwa na sikio ndani yake. Sisi mataifa tulikuwa hatuna pa kusikiwa, na sisi mataifa inabidi tusikiwa mshamba yenye ilinunuliwa kwa damu ya Yesu, bila damu ya nyama, bila damu ya ng'ombe. Ifo damu ya Yesu njo yenye inauza shamba kunyingine, utakuwa na sikio. Ndio maana bien-aimé, ukakufa haukuwe enterre mshamba ambalo lina wageni, mshamba ambalo liliuzwa kwa damu ya Yesu. Bien-aimé, uko deja en perdition. Shile shamba iko grace, ukakufa kufa ndani ya grace na zikiwa ndani ya grace. Me ukakufa oro grace, hausikue mu grace. Bien-aimé, uko dans la perdition. Ndio maana Abraham wakati bibi yake alikufa akasema, ninapenda nisikie bibi yangu. Akasema, kamata nafasi utataka na wapatie ile verse. Sema kamata nafasi kwenye unataka umuzike mke wako. Aseme hapana, ninapenda unipatie shamba la Makipela. Pale ndio kwenye nasika mimi nasema hapana, kamata tu kwenye utapenda. Aseme hapana, munipatie shamba, napenda niuze shamba. Na ile shamba ndio kuna sisi yangu na ndio kwenye kizazi yangu takuwa nasikiwa. Wakamzisha shamba la Makipela. Nikutaka sema mtoto wa Mungu hasikiwa kinipote. Hapa niko ndani ya spirituality. Wewe hawezi sikiwa nipote. Sur le plan physique, si wote wanaweza kupeleka Nyamaraki, mais sur le plan spirituel, mimi siko Nyamaraki, niko mshamba la wageni, shamba la damu. Amen. Wakati uko nashangalia ukakufa, eske utazikwa ndani ya shamba la damu? Eske utazikwa ndani ya shamba ambalo lilinunuliwa kwa bei ya damani? Eske uko roho yako kuna kutemwanye keleo utakufa, wewe hauna problemu na Mungu. Wengi leo biko nalia juu ya nini? Walizikuwaka nchi. Tusome hii verse moja leo. Luc chapitre 16. Mungu alipenda leo tuzungumze sana maverse. Sijue kwa nini. Luc chapitre 16 verset 22. 16-22, Biblia inasema hivi. Un jour, le pauvre mère, les anges l'emportent auprès d'Abraham. Les riches mères aussi. Et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Les riches se mettent à crier, Abraham, mon père, ayez pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue
En effet, je souffre beaucoup dans ce fait. Amen. Tunaona watu wawili, ndugu zangu, tukue serie. Tunaona watu wawili, Lazaro na tajiri. Lazaro, Biblia inasema kwamba akakufa na tajiri akakufa, lakini wakati walikuwa kudunia, kila mtu alikuwa na maisha yake. Lazaro alijikosantre kutafuta Mungu kwa moyo wake wote, sababu alielewa ya kwamba kesho ni terrible, kesho mwenye haamini kesho atalia. Lazaro alikomprendre ke kesho kuko kulia na kusaga meno. Biblia inasema ya kwamba Lazaro akabaki mwaminifu, akajitenga na dunia, akajitenga na mambo ya dunia, akasema hii mambo ya dunia iko na mwisho, na mwisho yake ni mbaya sana. Nikafatana na hii mambo ya dunia, hii utamu ya kelke minute ya dunia, nikafatana na siku Bwana anakitaka. Rishi, Biblia inasema kwamba hakujali maneno ya kesho. Yeye alishakontentiwa na present. Yeye alijua sema maisha tujo ile, tukule, tukunywe, tucheze, tufurahi. Hakuwaza hata kidogo ke après la vie ya la vie. Hakuwaza. Biblia inasema kwamba na rishi na yakakufa. Wakati Lazaro na rishi wote wanakufa, kwenye Lazaro alienda karibu na Abrahamu. Alienda pale ndani ya lieu de repos, fasi pa mapumziko, kwenye hakutasumbuliwa. Exactement dunia alisumbuliwa, wakati anakufa anaenda pahali pa mapumziko. Wakati rishi anakufa anaingia mservitude, pahali pa mateso. Jesus siko naongea ile swali, akaambia watu waseme, Mungu akapatia ule tajiri macho ya kiroho ya kuona koma Abraham na Lazaro banaikala banapumzika. Yeye alikuwa pale iko na sufiri, akawika seme pardon, niambilie Lazaro, tulishuana naye kudunia, alikuwa pire mastangu, pardon niambilie Lazaro, au angushe tu kidole yake mumai na ile tone ishuke ikuja ile tone. Imagine ni mateso ya namuna gani yenye kuna ladha kutone moya. Yani alishikuta iko musufrase moya yenye iko terrible, alishikuta iko mateso yenye iko terrible. Lazaro iko pale kule lepo. Abrahamu akamwambia, rafiki yangu, haiwezekani, hakuna relation kati yetu na nyinyi. Wakati alisikia ile sauti, akasiplie Lazaro, akasiplie Abrahamu, sema pardon, kama mie mumeshindwa kunisaidia, munipermetre nirudie kudunia, niende ambia bandugu yangu juu nabo biko kule kudunia, nabo biko nateseka, biko naishi maisha ya sawa yenye nilikuwa naishi. Yani nabo wakakufa mwa ile maisha, nabo wanakia nikuta hapa kwenye niko. Lazaro, Abrahamu akamwambia aseme kule kudunia kuko watumishi wangu, kama hasi wale wandugu wako wasikie wale watumishi, nao wanakukuta pale kwenye niko. Nikutaka tuambia ndugu zangu, ukakufa unaningia mu mateso, hautaokoka kaliko ndani ya kifo. Ukakufa ndani ya zambi, ukakufa ndani ya zambi, rafiki yangu, kesho umenalia. Maneno ngapi umeambiliwa? Mafundisho ngapi umefundishiwa? Maneno ngapi yenye watumishi biko na lalamika juu ame yako ikwe sauve? Kitu gani njo yenye uko unapenda ufanye? Decision gani yenye uko nayo? Decision yenye uko nayo unapenda tu maisha ya kujisafiri uendelee. Acha nikwambie, yote yenye uko unafanya iko vanite de vanite.
yote yenye uko nafanya yote itaishi hapa. Hakuna hata kitu moja yenye utendaka nayo, hakuna hata kitu moja yenye utendaka nayo, yote utayachaka na unarudia gisi kutoka mtumbo wa babako na mamako. Ukakufa utaenda wapi? Ukakufa utaenda wapi? Ushakaokoka siku moja, siku moja ushakaokoka. Na wakati uliokoka ulisikia kanini? Na wakati ulisikia kitu gani inaendelea kukumotive kufuata Yesu na kubaki mwaminifu? Ninaweza shindwa kujua kiwa naokoka, na wewe unajua kiwa naokoka kama uokoke. Na roho yako haisi kuambia bongo, unaishusua. Tuseme siku leo unalia, sema Yesu anakuja. Utaenda wapi? Utaenda wapi? Utaenda wapi? Ule bibi mwenye uko naye, watoto wenye uko nayo, kazi yenye uko nayo, success yenye uko nayo, kujulikana yenye uko nayo, hainaweza kupeleka mbinguni. Haina. Wakati njoi. Kwa maana Yesu alisema, kama leo ukisikia sauti yangu, usifanye moyo wako kwa mgumu. Sababu Yesu anajua kwamba kesho watu wanalia na neema inaendaisha. Kesho watu wanalia na hii neema yenye uko naona inaendaisha. Fanya discernment ya maisha yako. Discern vyako. Kitu gani kiko napitikana? Na kama leo roho yako inakuambia sema leo okoka, kitu mbele tunakuombea. Bakukushindia maisha bamekufa. Benye biko na valeri mtu kushinda bamekufa. Kifo haina rafiki. Kifo haina familia. Inabebaka warefu wafupi, wembamba, wanene. Kama roho yako iko nakuambia hauna Mungu, hii muda Yesu atakuya unabakia kulingana na yenye uko nafanya, wewe hauna uzima. Kuya mbele tunakuombea. Nikodemo alikuwa na heshima, alijulikana sana. Wakati Yesu anapreshi, Nikodemo akaguswa. Hakuangalia heshima na watu wenye iko na chunga, hakuangalia heshima na siksenye iko nayo. Akatokea Yesu. Sema Yesu, nataka nijue kuzaliwa mara pili. Ndio kusema mimi mzima ndaingia tena ndani ya tumbo ya mamangu namna gani nilizaliwa? Yesu akamwambia, kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Umezaliwa na babako na mamako. Babako na mamako hawana uwezo wa kupeleka mbinguni. Mungu anapenda leo ukwe pamili watingeka mbinguni. Yesu Kristo anataka sana leo. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza, 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 kimbilia Yesu anaweza. Haleluya. Yesu anaweza, kimbilia Yesu anaweza.
Yesu kimbilia, Yesu asamehe, Yesu asamehe, kimbilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, kimbilia, Yesu iko na kona, uko naona, iko na kona, naona na iko naangalia, uko naogopa watu, na iko nasema siku moja atakutapika, siku moja atakutapika. Kimbilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, kimbilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, kimbilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, kimbilia, Yesu anaweza, Yesu kimbilia, Yesu atakusamehe, Yesu anaweza, kimbilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, kimbilia. Haujue kama kesho unaenda kufa, haujue kama kesho maisha yako inaisha. Wangapi wamekufa, wangapi wamekufa? Roho yako inakuambia kisi unaenda kufa, roho yako inakuambia unaenda kufa. Seigneur, ingali mchana mekisa inaenda ingia, ingali mchana mekisa inaenda ingia, ingali mchana mekisa inaenda ingia. Yuda alikula pamoja na Yesu, Yuda alikaa kumeza pamoja na Yesu. Yesu alifundisha Yuda, lakini Yuda alifanya moyo mgumu, na Yuda alipofanya moyo mgumu, Yuda akaenda zitundika, Yuda akaenda zitundika. Rafiki yangu, fanya discernment na maisha yako na profondeur. Kwenye utaenda ikala, chunguza maisha yako, anja vyako azero, ikala uchunguzi, uanje vyako azero, na ukaendelea. Yuda alizitundika. Nisijue kama kesho yako unaenda kwa namna gani, lakini kanisa la Kristo Yesu limejengwa ambalo halina upendeleo. Ni kwako kuamua kuingia na ile kanisa la Yesu na utapata kupona. Acha Mungu akubariki na kutia nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sababu ameweza kutumalizisha kipindi hiki.